Uba sanbor shulai ubade umintri ke sorkar jila minta kesngi ke arpusau terik ukela lingkot arajar arpunrio ulale jurip ya artli ki project hasaut Shillong constituency Kaling Road na Meghalaya Legislative Assembly Laban sha umshirpi badia ka Rabindranath Tagore Cultural Complex Kaling Road kabayo jingyarap bisa palat nriuklur kan yarap ban penduna ya ke jingidheng kali Shillong Katba ka Rabindranath Tagore Cultural Complex kabalamang palat khatlai point sanpu praklur kandon ya ka museum amphitheater guest house jakabam bat ke children's park Habakrench kilat pathai khubor uba sanbor ulaong ba uladep ya kendu ya Union Defence Minister banyo ya ke NOC na kabinta ke jingdon kam ya ke jaka jongkaling road ulaong ru ba ya ka Rabindranath Tagore Cultural Complex lasdang nadu usnem arjar arphuwei bat u Union Minister of Arts and Culture ulakular ba kabinta ka baar jong kapisa an sapalat nokloi ngalabu kerpang mantagastem akaba ngilakwa ban pedep no yang ka ling road kabala kamslem hi bat ngila aslang mentan yang inspection yang ka Rabindranath Tagore Cultural Complex apo relwang ka kampus jong ka Department of Art and Culture ka mga minister tegaturu akapor bangalong minister usdem arajar arhuwe de ngalan initiate kumu culture minister kopor ka Tagore Cultural Complex kabakot katlai krur san hukralak dengan rahi ka recommendation siapa Shri Shekhar Ji bolong culture minister manusia but gaji keren bat ula ayaka approval katlai krur san hukralak debat kade ngiladep jaga tu kaya kakam kaya caca ngaku apa nomor pemenang kade ngalai ngelawan Delhi ngalai kedu pada ya Sheikh Hawat Ji borong mentau ko cultural minister bola kerpat yang aban kumulo kalemeli pada di mana area ba un perset ya kam un plat no ya ka second installment first installment of plat katu kalong total khatlai krur san lak tam te bola kerpat ya kumulo kalemeli bencim kia badula air ko approval ban plat ya second installment tang mentai stio ngana wan sebuah Delhi kadang kadang ngala ong yu bangan seli inspect bangan pet bangan sa air report pada CU ya ke progress of the work ber progress of the work plai mentan hang tu ka kompleks ka bahe kandon ki museum kandon ke cultural complex kandon ki restaurant kandon ki children's park kandon ki guest house kandon ke amphitheater ka bahe ba te gang lasu tenat cibun ya mengenai bu inspection but cibit hingan sapa gitu kita show cultural minister bagi EU bangal ada inspection bagi nang song ka Shillong tebar hadin juga tu ngala penbut pat segana ban pik yang ada surok ludi gawai ke badan kaba ya nang tena po main gate jong ka temporary assembly hall Porelbong kaban link pat ya kada surok kana ka surok ke bawah nang po Relbong community hall kata ke join nang tena po existing ludi road bat bentah hadu kada jengking ro simpor yang hadu prabanai bangaya pun bat yo naka nagispai na po Delhi ban yo ya ka NOC allotment yang ada jaka kasimpor ru prabanai bang sobanai kubleru ya menteri Rajnath Singh Ji pada menteri yang defense ubalai ka approval ngalayo mantadang prabanai bat la berdep ni jingking bang ngala kerpa ke pludi la dan langi engineer na pludi ya ai kuble ki ya kubleru ya ki engineer na ka MTDC ya ai kubleru engineer na po ka art and culture ki balayawan bat balaya ka ya kajing ya senok tilang man pendep no brai mas ni ban plino krang bagi pai pen kam pakan gini surok bat kunjur ke cultural center yang engineer jong ka MTDC bat agalian art culture ya officer kila ai ka ason ba hapu prabanai ke pendep no bala ban pendep no IT ni ke department ba krang bagi pai ba kila me pun kam dia ke bayi ni ka ya kata ka assembly ru sen ngan sia kenu ngalafun akhir gibnai beradab ya uspida ba Thomas Sangma ban president no ban pendep kata ka assembly sepo mau yang dia krang ba ka assembly kan la kriya nong ne na Porelbong kana ka hall kana ka auditorium ban na Porelbong kan long jimto cibuni kinong song jong rai laman pulun kinong song
jongka 19 South Shillong Constituency kinong song juga Shillong perka megali abro koi kanang ba kumbolong mentang in pelong program nang ne na po right laban pinong na dulum paring law sutun ka laban ka KNCC ni hable chedu state library ni dia hable chedu state convention kala kam jengai tende kila kriya no assembly ngala yo ben bah kanang ba kipai ba kejong ada konsumsi jonga kalau along jen kalau along ha konsumsi ke jonga ada auditorium kalau ampelong cultural program ki jingele kai ki program ski baper bakilat pelong kamla kade ha ka baki pelong jia seng ru kalan pelong ya ki jia seng ki convention ki cultural programs ki no program su rajan po isnong kaya tho ka birthday party ka ba barki we de ki jingol ki kam kumba kalai lak Serpupra kalai kru serpupra lak kalau ngi ketika tagur cultural complex berkembang kru tam kalau ngi jadi gili kru ban poy hadu anum serpi bakan ga jingking bakan so balai kublai ru ya ga defense minister ba wilayah ka inosi ka allotment ya ka jaka bangilayo ban sinai ga serpi bridge bi ngi jingking te total kalau ba arbo kru ya kini ka project kada ga kalai kru serpupra lak dengan cultural complex but ndru kurtam dari ya ka nakap luki kita gidi ke bangi alum mutasi banyak